qu'on est des frères. Connaj bani Shqipënjën. Tu sais parler albanais? Non, Merdita, Jemir. Mirë dita qëshje Fabricio, a mon erdhe, shka I ki punt, nam jo qësheni, nam shkajeni, nam qësheni. Que je peux confirmer qu'on est tous les deux des frères. Për mja u konfirmu gjithve që na jem vllazën me shqiptar. Këshyre vlazën, që pa temnin? Fabricio. Fabricio vlavijem qëshje Fabricio, o lumina. Avec plaisir, avec plaisir. Vallahi edhe na pa ardhish pa zarf. Se ta që kanë pa zarfin 50 euro. S'ka nevoj. Unë jam Ferki Jusufi. Fabricio. Fabricio, kësë ka shqiptar? Jo, se Shkan kë? shqiptar. Italian. Italiano. Vallahi Fabricio shqiptar s'ka? Yes, s'ka. Italian? Italian. E ke pru në vizit Kosovë? Po, I na orë bashkë me ta. Ky me çka mirët atje? Na punojmë bashkë me këtë djalin. E ky djalin gjerë shqiptar ma shumë se unë. Atje... Fabricio, a ti me fol shqip? Tu sais parler albanais? Non, Merdita, Jemir. Mirë dita qëshje Fabricio, a mon erdhe, shka I ki punt, nam jo qësheni, nam shkajeni, nam qësheni, nam ti shkaje, nam ti qëshje. 52 herë të në Kosovë, me ardhë në familje tona, do të më thonë, nam ti qëshje, nam ti shkaje, 52 herë. 52 fois elle dit quand tu viens ici au Kosovo, dans nos familles, il faut demander comment tu vas, si tout va bien, des trucs comme ça. Në me thotë që qështo, qëshjeni, Encore nam une ti fois shkaje, nam ti qëshje, nam ti shkaje, nam ti qëshje, nam ti shkaje, nam ti qëshje. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Se vëku, valla! O, pi pëlqen Kosova. Ça te plaît ici au Kosovo? Yes. Është hera parë që ka në Kosovë? Po, e rapport. Qka të ka pëlqy mas shumë ti? Qu'est-ce qui te plaît le plus ici? Les personnes familiales comme nous en Italie. Njerëzit, familje që janë të lidhën familjalisht si të na italianët. Që dhe jo, jeni të lidhë që shto, ha? Vous êtes aussi liés comme ça, comme les Albanais? Oui, le même. C'est e njëjta gjokë. Okej, e ushqimet a I ke hangër? Ah, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qërë pika dopë të ti ushqimi. Mashallah. Ah ouais. C'est bien, c'est bien. Kush pi pëlqen ma Ça shumë? peut te plaire ma chou. Et qu'est-ce qui te plaît le plus? Le manger? Oui. Flia. Flia. Oh, a ke qitë na I renë kështon ti? Tu as fait une rangée comme ça de flia. Ah, c'est jeu, c'est... Non, non. Il n'a pas... Si s'ka bo kë Kurgjovic e ka orë. A thirmi na, nesër, qesmi fli, edhe ti I qetërën atë bashkë me neve. Si on t'invite demain pour faire une flia, pour faire une rangée de flia, est-ce que tu veux venir avec nous pour faire... Bien sûr. Me sigurisht po. Avec plaisir. Me gjithë qef. Qka kemi ju thonë njerëzve në Itali, shoqërisë tonë, familjarëve to për Kosovën? Qu'est-ce que tu vas dire à tes proches en Italie, à tes proches pour le Kosovo, pour ici? Que je peux confirmer qu'on est tous les deux des frères. Për mja u konfirmu gjithve që na jem vllazën me shqiptar. Këshyre vlazën, që pa temnin? Fabricio. Fabricio vlavijem qëshje Fabricio, o lumina. Fabricio, Kosovë, mirë se erdhe vlla, italian. Merci. Kë veç me spjegu, kjo është italian, nonën e ka italiane, babën e ka luksemburgez, na jetojmë në Luksemburg. Na I gjysh katra gjysh, më s'kini pas ka Kosova, Si tu n'as helibet pas në un descendant najsen. de Kosovo, de quelque chose, non? Sujet? Si tu n'as pas une descendance de quelqu'un de Kosovo... Na I tjezet Si je martu me connais, Kosova, me Non, non, une Kosova. descendance de ta famille, un arrière-grand-père ou quelqu'un... Non. Na I gruet dajës, na I gruet kosherinit martume me Kosovar. Quelqu'un de ta famille qui est marié avec un Kosovar, non. Peut-être les anciens, mais E dosma ta I bani jo sukur na. Les mariages, vous les faites comme nous ici? avec beaucoup de personnes, oui. Mais shumë persona, c'est këtë po. Okej, a je I martum? Tu es marié? Pas encore, Bien sûr. mais bientôt.
E ky jeton për dhe ju anes, se ko me bo edhe ky një dorës, na ka premtu më na Ka thirë edhe gjetë neve. ka gjetë nusën a? Po e ka nusën. Italiana, kemi na thirrë neve Kosovajnë bashkë me këtë mikin tanë, me ardhe dhe me pa një dasëm Est-ce që que shotë tu të vas zhvillu. nous inviter, leur équipe, c'est ensemble avec nous pour venir enregistrer? Avec plaisir, avec plaisir. Wallahi edhe na pa ardhish pa zardh. Se tash e kanë bazarfin 50 €. S'ka nevojë. Nous aussi, on va venir, mais sans enveloppe, parce qu'ici, c'est une tradition, comme ça, mettre quelque chose dans l'enveloppe. Mais si tu nous acceptes... Moi, je me permets de leur dire que oui, sans enveloppe. Pas de problème. Unë për marrë këtë drejt me ju thonë që s'keni nevojë për zarf. Okej. Çfarë mesazh ju kishte dhënë gjithë njerëzve mrena shtetit italian? Quel message tu aurais pour tous les gens d'Italie Ose gjerman, ou jetonin në à Luxembourg. Luxembourg pour ici, pour Kosovo? Qu'on est des frères. Kuko na I bani Shqiponjen. Vllazëm, bë. Vllaza, hajde bëjna bash Shqiponjen. Oja kështu, erigedegedegedeng. Faleminderit që ishi pjesë e jona, ju të dashur me që rrini me neve sepse gjonat e mira I zëllëve që na Kosova Info ju informon për çdo gjë.